Sagudahin nga ro ti surat ni pagayam te nga Alex. Hindi nga ro din iruging iba sa pagayam. Alex ko na te kanulatan. Ta dinakayat nga may baga ti address kan ti apelyido na siyempre. Sagudahin nga ro ti surat ti pagkasalitaan ni Alex. Dear Manong Nemy, nudat duma Manong Nemy kat saan nga naragsak ti maysa nga pamilya no kurang ti miyembro na. Uri adda ama ken ina uno adda asawa nga balalaki ken asawa nga babae no awan iti anak. Tada ito yung artiga po na Manong Nemy no apay nga lalaki ket agasawa tapno madaan ti asawa ken anak. Sanggadi beres-bersa ti babae ang makiasawa tapno madasan na magtagbalin nga ina. Ngayon kasanon Manong Nemy no saan da nga madaan ti anak. No ada diferensya ti maysa kadakwada wano isuda nga duwa ket ada diferensya na. Saan ka di nga kunada nga ti solusyon na kita adopsyon. Nga maadamat di ti lalaki wano babae nga kayat da nga mismo ti agtawad kadakwada. Kunak nga rod. Uri kasanot pintas dadya pakasalitaan no saan nga nalaing ka na pintas dadya mangibasa. Hangan na pintas di istorya. Nga ore mat saan nga na pintas una ti istorya no kaskas di nga nalaing di agibasa kaya agibasa ken mangtedbiag. So nga saludurang ka Manong Nemy. Kaya sabi ko ma tay tultuloy mo daytoy aging kakabay lam tek programa. Kasto man nga rod Manong Nemy nga rugyak ti amin. May sahag lang nga tricycle driver Manong Nemy dito lugar mi. Ta idaadan puot ko, ninanang ko, iti kinabalay ko, nga awan tatang ko. Bastarduak ka no? Inagdaduan ako ni elementarya, isumatan ti panakapukaw ko ti inak. Kad nilula laeng tinabati. Ni Lola Manong Nemy naman pinapigsa pala idi kaninsagad na ti panagbiyak mi insagad na ti panagbasa aging ka nagraduarak ti high school. Ngayon kabutan ang kapsot maten ni Lola Manong Nemy siya kung tinanggad. Siyempre kakidi ti construction kanda dumapay nga mabaling ko pang nakagan ahente, pahinante, dishwasher, hardinero. Aging kaya Manong Nemy nga ti kinahardinero isumaten. Iti nakasarakak ti babae nga na magpitik ti puso. So dayto ay Manong Nemy ni Seni. Ni Seni kadkaduak nga katulong. Hardinero ak ilinto tayo sunak at all around Manong. Duduakam lang. Kadgabot hardin laeng iti as-asi kasuwek. Nalistuwa ka malpas. Kahit nung hasta nga malpas ako niti hardin, siyempre Manong Nemy tulungak mitno ko ni Seni. Nangro na iti panaglaba. Duwa kam no kan naglaba Manong Nemy agi bugsawak, agi pagkelak, agi salapayak. Dududwa kam no kan nga mabati dito'y balay. Tamang obisina, dagiti amo mi, ken talo dagiti nakda, ngagbasbasan. Kasto'y Manong Nemy nga na-develop tirik na titunggal may sa kada kami. Aging kang iti may sangal daw. Inigkamak ti ima ni Seni sa ko imbaga. I love you, Seni. Manong Nemy miat-matan nak ni Seni kadagrimrimat dagiti matana. Uray no saan nga nagbingi dagiti bibig na ngem. Ti reaksyon dagiti matana Manong Nemy kat inaklun nakon. Tanuan niya di marikrik-nak, isumit ti mariknana. Tas siya sino kumati saan nga ma-develop ti riknana. Inaldaw, inoran-oras, Manong Nemy nga kitkita kami, agtintinulong kami, nang tulungak ti trabaho na, tulungan nakmit iti hardin. Ado pwede kiti gundaway Manong Nemy nga mapanak iti hardin, iti sardam, at daysuna sa jay, at daam tumit nga duwa. Nakaragraksak kami. Gabot hawan man lati agbin-i kadagiti bibig na silent me amin si yes ako nada. Inisdag ko tirupa kitirupa na
sa kuinagkan di kinibibig na. Masansan met din Manong Nemy ang sinarak kami di hardin no kasta nga nakaturugan di kiti amo mi. Iri hardin Manong Nemy dito'y kami ngagin inrako. Iri hardin dito'y kami Manong Nemy ngagin inage. Iri hardin nga napasamak ti amin. Di may din natapalan nga nataratirik nami Manong Nemy na puutak laing nga ngagpadpada kami nga lamo-lamo. Ngagpadpada kami nga lamo-lamo itinapino na dalos nga Bermuda grass. Di t-shirt kong inaksub ko isulitin parabaw inya plug ko tapno saan nga makiki Manong Nemy tiyo bukot na kat impayda. Si arako pa ka nang ipaedda kang kuwana kat naglanang itinapaut da kidibibig. Dinigos ko ni Seni kada kakabarang agek itinaduma-duma pa sa tibagina. Da kidibibig na, ititangad na, kang runan na, itibarukong na. Ngay di adan da kidibibig ko kada kidituhaman sanas na Manong Nemy nangigkon tijak may ladawan nga asog ka na ring-eng tibabay nga batbateg ko. Alex, I love you Alex, I love you more Seni. Nagbaling ka saksimi Manong Nemy tipisi abulan karidi nga rabi. Sumagmanulaeng dagiti bituin amang buybuya kada kami. Tanugas ta nga dabulan narigat mo makita ti adu nga bituin. When no by PC Manong Nemy ti bulan nga nagbaling nga saksi no anyat mapaspasamak kada kami ti katengaan ti hardin. Iti kada ti ulok iti nagbayatan dagiti legs ni Seni Manong adadan nga mangigko tinasangsangayin nga asok ka na ring-eng na. Masansan idin Manong Nemy iti hardin ngagpampas kami ti ragsak ni Seni. Uno saan kat agkasilad kamin itisilad na unsaan itisilad ko. Naging ka Manong Nemy nga nadoktalan da kami dagiti amo mi. Kat kunada kada kami nga sanda akayat Manong Nemy tararami din mi. Tawat ti kasta nga tulag. Titulag kat sangkam kanong agkarelasyon. Kaya kunada Manong Nemy naskan kanong agsina kami. No sisino kada kami ti pumanaw. No siyak nga hardinero uwan no ni Seni. Ta sumapol ka no Manong Nemy sumapol da ka no ti sabali nga all around. Ngayon kadeng mi Manong Nemy nga awan ti aksina kada kami. Agikat kam lang arodin nga duha sir ma'am. O sige. Iti unos lang ti upat. Uwan upat ngal daw no makalawas. Tadno adan doon kasukat yo. Pumano kay ton. Diba kas daawag Manong Nemy no ape nga sanda kayat. Kadada karbengan mi agsipud ta. Baruak balasang isuna. Uwan Manong. Kayat da kumatap no napulusan nga agsina no anda nga mapukawanin iti katulong. No iso ka talagat pagayatan da. Awon maramid mi. Nga talaga po na nga inyawid ko Manong Nemy dito'y balay ni Seni iti sidong ni Lula. Iti makaornong kami Manong Nemy kini Seni isumeten di pa nagkalay sa amin di sangwanan ti huwes. Baban ti tulong siyempre dagiti opisyales ti barangay di kapitan nga uliteg ko nga kasinsin di tatang ko di dinanang ko Manong. Nagdanakam nga ron nga kasagasawa kini Seni Manong Nemy kat siyempre nagsusuruha ka nagdrive idadan lisensya nagbali na kun nga tricycle driver. Idento ti asawak Manong Nemy mabamit tumultulong iti may sa karinderya nga ayuyang di tricycle driver kas kanyak. Ado idi Manong Nemy ti agarim kini Seni. Uy, ito asawa na yatan. Ni Alex na asawa na. Ang gusto ipakamuyo Tama. Nadiyo ipakamu agad tao. Sakit na dyan nga pintas ni Seni, pare Alex. Di mi amo, asawang gaya man. Alis to Manong Nemy nga nagtulid ti panawen. Aging gaadaliman nga tawen. Ngagdandan na kam kini Seni. Kaya salsaludso din ni Lola nuntun kaano nga madan ti apo ko ti tuod. Agkinita kami met kini Seni Manong Nemy. Sikaman ngamin.
Awan laing mo. Kung nakaniyak ni Shani. Sika baka sikat adatoberensya na. Awa matimayat nga pa nagpa-check up kada kami, Manong Nemy, aging kakantyawan dak nagilipatak nga tricycle driver. Are Alex! Saan ka nga po nung lalaki? Hindi mo masikugan ni Shani nga asawam. Nakatadote gini magbagada, Manong Nemy nga aramidek, tapno na stakit mapututak ti asawak ngam kaskas di. Nga talagang saan ko mapututan aging ga nagtulag kami nga mapaniti doktor kadagsang gasat manong tagpadpada kami nga saan nga maadahan iti tsansa padpada kami nga daan iti diferensya, Manong Nemy. Okay lang kumakanyak ngam na ibuyugak iti kinaliday iti asawak ada dagi sarda, Manong Nemy, nga saan ka manggin inuni. Ada dagi tirabi, Manong Nemy, nga wanti gandat ko mga rakop iti asawak. Aging isunukan ti mararakop kanya. Pagustuwak met agpinugusto kami. Alex, saan met lahing ket nga ti anak iti makaited ti ragsak dagi ti agasawa sang kadi. Wala awan anak ta, basta nagpimpinateg ta. Tapos tasangkap nga madaan ti anak, kalbasan na, Manong Nemy, kimapsud mo ten ni Lula, kadagpakpakada mo ten piman. Aging nga namin pinsanan nga nagkidemen ni Lula, aging inanan ni Lula. Nagsayan kami, Manong Nemy, ti day tangang balay. Kimbag idit ada ni Lula, ngamita awanin ni Lula. Dududwa kami nga agasawa. Ado idi, Manong Nemy, ti mangsing-singasing kada kami nga mga dap kami. Nga masino nga ron. Yung bagak matakadag di tricycle driver nga padak. Ang sapol kay man, no, agpaampon, iti anak na ta, amponin mi man. Uy, para Alex, agsapol kami, agsalsaludsud kami. Nas ka noon ay nga daobing, agibit, unang taray-taray, ti unang tibalayaw. Rumbing unin na ita. Tapno mako na kompleto, ti pamilyayaw. Ngam kaskas di, Manong Nemy, nga awan. Wen, nuwang pa awan ti plano mi nga mga dap, ngam no adag pa adap, apigid din nga saan ko namin iti asawa. Aging ka, Manong Nemy, nga tinaminsan nga gundaway kadadara pasahero nga sumrek iti ka-eskweteran. Saan ko kumakayat iti, Manong Nemy, iti mangitulod kang kuwana tadda sa baling akin ruta iti dayta nga lugar. Amangan no paritan da kasumrek kunak. Ngam kapilitan, Manong Nemy, nga simreka. Nagsibot ta, dinuble na ba tetiplete na. Intulod ko nga roda. Agmatuon dedi, Manong Nemy, ket man mano di kitay basabsabat ko nga tricycle nga sumrek ken romuar iti dayta nga lugar nga ayan di kitay barong-barong on squatter area. Aging ka, Manong Nemy, nga damang paypayapay kanyak nga magsasarapa iti tiyan na. Masikog. Huwan, Manong Nemy. Kat inasidga ka. Hindi sumardengak. Nagdimsagak tapno arayatek. Ti masikog. Ay. Tulungan na. Nanong itaray na kadagos ti ospital pang-aasim. Manong Nemy, kasta nga ron tinaramid ko, pinaspasak, pinataray ko, nalaeng ti tricycle, kaya di kasidgan nga hospital ko nakisot pangipanak, numanin taliyawek, Manong Nemy, ti masikog nga babae, nalapsat, iso na lang na nakutong nga nagsikog. Kasla malnuris, Manong Nemy. Kaduan na ngamin nga malnuris, di kita adda ka, di kita squatter area. Hindi ta maisarek ko, Manong Nemy, ti hospital, sinabat dan nga dagos, ngayon lugan ti stretcher. Hindi po manawak ko man. Mister, sir. Kinamakam naktimay sa nga nurse. Sabi, ma'am, kagapila mo ba na mauray mga aganak ti misis mo? Ay, saan ko misis na dyan? Pasaherok lang. Di bakit nagpletan, ah? Ay, mabaling ka din nga subli ka dyan ang alam kang kuha na tadamagam no sino ti asawa na, sino kabagyan na, sino ama kininan na tapno iso na umay dito ospital. Kasapol lang may record no, sino asawa na, naganak kang kuha na, no sino ti magbantay kang kuha na. Supay nga obrak. Alam sige nurse.
Agsubliak to nga ron. Do adama amuak nga kabagyan dahil nga babae. Dito ko nga naamuan Manong Nemy agmay-may sagaya man agbibihag. When agmay-may san agbibihag kadito ko nga naamuan tinahagan na Manong. Iso da ito ni Michelle. Sigon kada kita'y karuba na nga at barong-barong na nabayag ka nung nga pinanawan ti lalaki nga nang sangpet kang kuwana dito'y ka-esquateran. Nga daita ka nung nga lalaki Manong Nemy ket durugista. Drug addict. Iso nga mas daw ta kano edita imanugot ni Michelle nga nakikabalay kaniya bubot kunada. Tawang kano pa iti talo nga bulan iti kaadda daritoy iti pimano ni bubot ket saan kano nga nagsubsubli aging gading makdakelen ti tiyan ni Michelle. Na sinong arti mabaling nga mangbantay keng kuana. Ken mangsungbat ka iti gastusin na. Ay, awa na. Ay, pamparami ka roden nga mo pa naggastos. Ay, daw brami. Kasano nga roden no saan nga maipakamukin ni bubot ti amin. Kawarin bibiyang mi Nagsubliha kiti ospital Manong Nemy kinim pakamuk na itangan hamuak. Kasano nga roden sir? Nagpasangay ka din? Nagpasangayin. Iso na lang ta. Tanya. Natay ti ina. Anya, Diyos ko. Kasano nga roden nurse? Kada yung bagbagadang akin ama tip na yan pasangay na ket dorigista nabayag kanon nga awan aw man ti bayad nga mangako kada kiti karuban na nga idirang naro na nga awan ti mangyat nga mangyawit ti bangkay ti ina kasanon ti manadaga kapilitan no kanser nga nagpapesot ko nam i-turn over mi ti DSWD ket ti gobyerno ti mangimansayag ken mangitabon ti bangkay nagpapesot ko na ayo mangibaon kami ti nangimbestigar no pudno ti kunayos Diyos ko mat nagdakkel ti gastos ti panakaiman sayag gadi nga ubing ti maladaga i-turn over mi ti CSWD nurse dabay kami nga gasawa ti asawak di kampi na dante anak kapot ada ta prensyami mabaling nga ada pa mi ti anak ni Michelle magisalita kanto ka rin taga DSWD sir nakas pagarigan no panat ko nada isuntot maramid nagawidak pa ilaeng Manong Nemy kat syempre nadanon ko dito'y ti asawa gabotit kasta nga oras iti malem kat adan isunat nalpasin ti trabaho na Manong Nemy ti karinteriya Seni sabi nga naragsak ka nga si Mangpat datakil nga rakilam tapos kita pasahero ka nga saan nga nagplete sabi nga ron ngam detang pasahero masikug introd ko suna sa di hospital natay nga nag-anak anya kadya anak na si bibiyag kaya't mo at apanda anak na namabali lagi di abay ka dinasahan sige agsagana ka nga ron tadwata mo't lang magasarita ka rin taga DSWD. Kaya nung kasano lang, at danton anak ta, Manong Nemy, si papalubos dagi taga DSWD nga adapan mi ti anak. Babae Manong, nag-cute. Hindi da kayo nga roden ti magiparehistro. Anat naga na kayat yo. Angel, hindi si kan misteri ti may panangaama na. Si kamit misis, iti may panginana. Kasano ni Michelle, ladya inana. Tulok yung ading, saan nga may kanitinana nga respeto? Ay, ma'am, hangambalin, nga gastos kami. Uno saan kat, yan tangay, dakay mo't lang iti gobyerno ti, mang pamansayag kan mangitabon kang kuana. Ijalangin, gastusan para kang kuana. Itudulangin ka kami, ma'am. Da kami ti mangimansayag kan mangitabon tun kang kuana
Adamat basit nga balay mi. Sadyahin kami mansayag. Nagminatay kami nga dinauras ngam saan kami nga naliday no dikat naragsak kami taadan ob-obaen as asikasuan ni Seni Manong Nemy ang pagkatgatasen, digusen, dayaperan nga maladaga. Nga adda nagsangit ididayta nga balay mi Manong Nemy. Dagiti tricycle driver nga padak Manong Nemy timay nakipagrik na pare. Condolence ka din, congratulations. Conforme pare. Condolence ka, congratulations. Yakit gagangang matlang nga contribution kami nga padak nga driver at aplikasta kita damit lang nga nayon tigastusem para timansayag ken panakaitabon. Dito mampalang di kita dito mampalang di kita nagminatay nga saan dang agsangit kung kunada nga rod manong ngam di anak ni Angel ti sangit ang sangit no ko Manong Nemy. Ket ugba ti asawak ni Angel nga dagmet ti abay na nga tamtamdagan mi ti bangkay ni Michelle. Michelle, awan ti magdanagam ikan mi tinaran niya gamasagbayan ni Angel. Huwain ikan mi tinaran niya kamasagbayan ti anak mo ngagbalin nga anak min. Nagbalin Manong Nemy nga ragsragsak liwliwami ni Angel. Iso iti nainayon ng inspirasyon ko kawayatan Manong Nemy ngagpasada iti tricycle. Idento tani Seni nga asawak Manong Nemy nagtalinedan dito balay tapno isuna ti mga sikaso amang tagibi kini Angel nga anak mi. Kami ti may nga malem Manong Nemy nakigtutak. Idi masdig ni Jerry nga padak nga tricycle driver. Pare Alex, pare. Abay. Wala, awanin di anak yo. Napanang inala ti amana. Ngita ko na. Siyempre, ada amana, di ba? Durugista nga amana. Anat na ganay din? Bobot. Kasat istorya. Wen. Si mangpad ka no sa jahe. Kat namuan na nga di anak ti asawa na o no live-in partner na. Kat ada kayo. Napan ka no iti balayo. Kat inagaw na mismo ti ubing. Manipod kinisay ng asawam. Manong Nemy, nagdadrasa ka naman ng sakay di tricycle ko tapno agawid ak sa balay. Gawid nak ni Jerry. Papanam? Sige kargan eh. Siyempre, nag-apon ka na. Nagpapasot ako nam. Jerry? Mangluglugo ka? Hasta o nga natin, kiktot mo, ganlabasit mo, hari. ano tagpapaso? Kung gunak lang na jay, tanukan ka na eh. Kasta ka yung reaction mo, aya. Kasta nga, mapasamak tigas jay, iti bilang yung anak. Hindi man yung tagpapaso? Awan. Pinartuat ko lang na di damag. Yung santo nga tanga mapasama ka kasta? Dumteng to redya nga durugista. Kat sa pulen to ni Michelle. Mamuan ng tunga natayin. Sa pulen ng to sa dinot ng tabunan nyo keng kuana. Mabanan to kisarong karan na jay. Tanam jay live-in partner na. And then, sa pulen ng to sa dinot ayan ti anak na. Dakdakal ti karbangan Dajay ama, ngayon dito na kayo. Hoy. Adag igamaming adoption na paper na pinirmaan na kita taga DSWD. Kadi, iso nga awan maaramidan na dyan nga bubot. Ore man og paiso nga dumteng. Nagilawang arti problema Katalakamot nga ang problema mi. Sika lang timang kikitut kanyak si kamot Jerry. Oral na bag-aran ti riknak Manong Nemy. Idiin niya nga hulagayam ni Jerry ti amin. Inistoryak dito kini Seni Manong Nemy among Alex. Dito man ti pampanunutik eh. Dumteng dito gundaway. Nga tontonin ni Bubot no sa dinuitan ti iyan ni Michelle. Nga ta? Ngam awan ti marami dan At naigaman ta papeles nga inadapta ti anak na. Sa bagay, ngayon kasano napilitan na, ilibas na, nga kidnapan ti anak na, ti anak ta.
Sabi ko nga, sana mapasama ti kastasyon eh. Alex, naragsaka ko, naragsaktan. Kompleto tan, adan anak tan. Kat awan ti sabali nga rumpeng nga ramidan tan usang agurnong para tinaran niya masakbayan ti anak tan. Kat no papagraduar ta isuna, kadadan na pinda sa trabaho na sa ag-asawa. Siyempre, umadaw ta iton, ada manugang ta, ada pa yun, apo ko ta. Naragsakak tulaon na yun, Alex. No? Adan ton, apo ko ta. Nga itad ti anak tanga ni Angel. Ngam napasamak ti amin Manong Nemy nga ada ng tuntun kani Michelle. Wait, impadamag adagos ni Jerry no anya ti pudno nga damag. Di kagang angaw kasta Jerry, tsaka iti angaw, anang nga angaw dati para agpabeson. May isa nga baknang nga lalaki timang sapsapul kini Michelle. Ket siyempre, naman na nga natay. Nga madaanak na, nga impas nga ina. Radya ita. At da ita radya nga baknang nga lakay, iti baliyo kini Seni. So siya kundi mang dagdag kang kapare. Yung kasakayanan ti tricycle mo, taagawit kan. Tap numamuam no anya tirantare nga baknang nga lakay, nga mang tuntuntun kini Michelle. Kasta nga rod tinaramid ko Manong Nemy dandanig pag di nakapalidlid, iti panagdardaras ko nga agawid sa jabalay, tap num amuek ken pengkek not pabeson ti maga ni Jerry. At dayuhak pa Manong Nemy di makita kon masaribat patak ti dapintas nga kotse nga nakaparada iti sangot ti balay mi keniya Seni. Nagusa kan dimsagi ti tricycle Manong Nemy nga simrek kadatatngak ti may nga lakay, may nga baket nga langada ti nabaknang Manong. Ay, sir, ma'am, iso na Alex, ti asawak. Iti kitahik Manong Nemy ni sa dintayan ni Angel ada itindayon na mat maturo. Nambag nga aldaw yo sir, ma'am. Inurure na ka Alex, dap na ipakamumikan ka. Nga da kami ti naganak kini Michelle. Oin Manong Nemy jak amu idi nuan niya ti sumarno pasamak. Agsisimpara ti sumrek idi panunod ko a posible nga mapasamak. Kasla mahulkol ti panunod ko. Numanay na kinita kami kini Seni, kabayatan nga istorya dagiti agasawa. No kasano nga nakadanon iti dayto nga lugar. Keno kasano nga nakadanon ni Michelle iti ayan dagiti barong-barong iti squatter area. Idinto tanamuan mi Manong Nemy nga ni Michelle kat kakaisuna nga babae nga anak da Mr. and Mrs. Cuadro. Idinto tatalnutan da duwa nga lalaki ti inauna kat nilain Michelle Manong Nemy ti kakaisuna nga babae. Natanggan kanu ngamin ti ulo ni Michelle, pasaway. Spoiled brat ko na kumangam samet. Saan da kanu ngamin nga maisuro. Nang runa iti agbalasang nga isuna. Iti adan iti college. Saan na kanu masurutan tagbasak. May pasnak tagbasak. Ato kanu na kita nagbaling nga boyfriend na ngam titida pulos ni namnama. Simurot iti may nga durugista. Apeng nga di sinapol iti sir, ma'am, sinapol mi. Nagpanawagan kami. Kadagiti telebisyon, radyo, pagiwarna, kaditi social media. Kada kayo. Apeng nga di mo man lang pa-vlog, itinatayan ti anak mi. Dahil tadya ka mo sir, ma'am. Mabalin siguro nga saan batang inaramid data ti gobyerno, ti DSWD. Dito yung matibabalawag ti gobyerno tayo. Amuda nga sa sitwasyon. Nga apeng saan da nga inaramid, panawagan, tapno. Nakita mi ko ma, kat siyempre malasim mi ti anak mi. Nakam ko ma, itinangyawit ti bangkay na, tapno, maimansay ganin bag. Kan tapno maalam iti, tiyapo ko yo. Nasaan ko mga napasamak ng nadapyo?
Ngawan ko maitat kalintigan nyo nga mangala. Wano ang talinaed, ti apo ko mi kada kayo. Sir, ma'am, adagi gamam nga papeles. Napakakitaan nga inatap mi ni Angel. Kaya ito ko na ti pagyamanan mi. Gabotad na kayo nga gasawa, kat amok, kat patsyan mi nga dungdungwin nyo, tartaripatwin nyo. Ti apo ko mi. Sir, ma'am, ipagpakasim nga na kayo nga saan nyo kumang alalain ni Angel. Ngam nakas pagkariganda. Ipilit nyo. Gapot na maaramid nyo, nagsipot ta, bak nang kayo. Awan ti maaramid mi. Uwarin wag pesong inadap mi. Ngam nagtakilat at tikarbingan nyo. Para kini, Angel. Kanadada nga nakasigsigurado. Ti masakbayan na, no alayin nyo isuna. Nuhampay, agbalimot manin nga naliday ti biyak mi nga gasawa. Nugas pagarigan taalan nyo kada kami ni Angel. Imasadag kanyak ti lalaki, uno ti ama ni Michelle Manong Nemy mabay ket tinapit-tapit na ti abaga. No apo kumitlaeng, awan ti problema gabotad damaten upat nga po kumi kada kiti tuwa nga lalaki nga anak mi sa gaysada uno sa duduada ko nakuma mahuan ti pagdanagan nyo tamok kag balingan siya ti kasasaad ti apo kumi ti sidong yo ketabno adada nga nasiyat ti kasasaad na pabintasan tayo dati kabalay iso nga sanggay agliday. No saan nyo nga kuko at tinaga nga nagdiswan na gatangan tayo. Sa te pataklen, dito nga balay, tapno adada nga napimpintas ti pagtaray-tarayan, pagay-ayaman, kan pag naidan ti apo kami. Nagkinita kami ti asawak Manong Nemy ket ore kam la makaluwa. Pero anyaman ti trabaho Alex. No saan nga umanay deta, kina tricycle driver mo. Mabalinta kang alain nagtrabaho ti opisina may wanowa iti negosyo mi. Kauli na kayo nga agasawa. Ang ori saan kayong kansya ni kapnoad na mga sikaso ni Angel. No kayat mo nga da pa ka kumikumam mabalinta man ti mga ibastik iti negosyo nga imatunam siya ni nga mayabay dito maaramid nga balayo. Kaya si kamad Alex doon niya kayat mo iturpos, nagbasa ka. Tulungan na kayo ng asawa. Tapno di kas ta kitagbalingan na siya ti pagtungpalan ti apo ko mi. At doon di kitikas la mama asaan nga mamati inibigla nga panaglupos ti kasasaad mi nga kasawa. Ididakailan ti balay mi nga kompleto talikamen Manong Nemy balayan ti maisa nga makna. Iti nakapagturpusak kat tultulong akon dagiti agasawa nga lulo ken lula Manong Nemy na ni Angel. Iti negosyo da. Nga no kasta nga mapanak iti trabaho nakakotse akon. Nagawid ak nakakotse ak sumabat dagiti agina nga Angel kastawatan kini Seni. Nagiga na pagturpos mi ni Seni Manong Nemy katsakbay nga natay dagiti naganak kadi ni Michelle adan na pamilya ni Angel Manong Nemy. Kadadamat na po kumi nga talo ken kuana. Iso nga tayo digagangil lang ang balay nga nagnaidan mi kasagasawa kini Seni di makel imadu kami. Tada ni Angel ti manugang mi ken talo nga po kumi agraman tuwa katulong mi. At siyempre nakananaman ti masakbayan nagtatalo nga po kumi agsipod ta na siya at Manong Nemy di kita kasawa nga mi Angel kastamatan kini Donald. Daytoy ti pagkasarita ak Manong Nemy. Pagkasarita nga sladyak ni nama. Ngam ti kunadan nagbaling ka nga na siya at itipadam nga tao. Dakdakkel ti supapak nga. Ti panangipateg mi kini Angel kat isu ti ruwangan nga naragpat mi ti kastoy nga pedestal ti biyag. Iti nang baligyan nga biyag mi Manong.
Ang nagaman naglahunay, ti anus mo nga nangibasa, kahit sabi ko matadamat na ibatag nga adal, liliwakan pagsarmingan tibihag, kadagay ipadag nga tibihag kan nagbuya. More power to your program, Manong. Toy nga ro dagyaman nga pagayam mo, Alex. Thank you keng ka Alex, iding ka pa nagsurat. Thank you met kadagay tayo nagbuya, kan nagdingag.